Oh. Ni na ukethia musiaesia ni wa chumwa wa matuku ele mwaini wa 10 mwakani wa 2022 nienda gukethia balapo mthe wa tindila nina wikwana alama thaitha muthenyani wa umuthi ni mwethi wa chumwa na uthaithi wa ilite ni sayingi sio ya bikangu thoche thini wa Vilingi wa Mauvoo bala ni selilika mwendo wa saa 1:30 masaa masio mabikangu manyithie Mauvoo ala twakumbanisya mesani tu ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni usu wa saa 1:30 Sharandinda ethi wa aitwalulila Mauvoo kwanzia ya meko nyini twa MAKENZI wa mutunga na ni kati wa Mauvoo latumanengete uito kiwioni cha umuthi alatukumbanisye ni vamwe na vaikisio kitilwa na itina kimaendeo ya Siu Musumbi Ruto. Muyumbe wa Masaku kueta kaunti ya Masaku ni ele ukwata liwa utethio. Uneni wa Ruto wa wakana kwithiwa uitulwa mutini mwema atongoi ni nthini wa kilungu ikumbi ya siasa. Na nthini wa kilungu kitu kimwanya twine na undu wa kusuvia ala aku. Vilingi wa Mauvoo ni na udho changu manyithie musiaisia tuate ni nthini wa Facebook ni Mutongoi TV. Tuyambililia ni kana Musumbi William Ruto ni waikithisia a Kenya kana vaikisio ona kimwe chanthi ya Kenya kithiwa kiitilwa na itina kimaendeo. Ruto ni waweta kana serikali ila yewo kwa oyu ni ya a Kenya onthe vate kusisia undu manakunie kula usakwa nini munene unathelile. Ruto anena ndeto iku ya taunini ya Homa Bay itina wakubika uthaithini kanisa sani wa AIC kisioni kiu. Kennedy Mulinge no kutobingu ya Vilingi wa Mauvoo aitambuka lembetani ya Nyanza kwa ivinda ya mbevi tunakusa kuwata Musumbi wa nthi ya Kenya vandu vambe vakuvuila va President William Ruto vethi wa vei kanisa ya AIC musini wa Homa Bay kwa chathicha uthaithi valaine na ene nthima lembeta iwa ndani tunawachathikisha mboya ene nthina la methitwe maikwata mboulo na musindani wa kova kuve masemba ni mau President wa nthi ya Kenya Raila Odinga. Ruto awatata ukwitho ithukuma kova kuve na tongo imwe wango kifatho kwa nyola manasa kuwelembeta ni na Kenya yonthe kuote maendeleo. I want to give you my assurance, the good people of Homa Bay, that I am going to work with your leaders, the ones you have elected, so that we can develop our country together. Competition is over. Si tumemaliza mambo ya mashindano? Si tumemaliza mambo ya mashindano? Si ile kazi imebaki ni sisi kuwafanyia kazi sasa? Si ni kweli? Muko tayari kufanya kazi na mimi? Munasema nifanye kazi na viongozi wenu wale mliowachagua? Ruto ingi wetato kwithwa yikithe kelele mbeta vakinya ni akwata melati ya kimaendeo na muno ilona athanie vindani yakwe kunia maleve watho ute ukulanya muteti ula malembeta kivatho konyoma na akwata mbau masemba ni makivila cho President usakwa nini muvitu wa mwiwana na mwakani mimi na wahakikishia nitafanya kazi na wao ndio tupange mambo ya maendeleo ya Homa Bay, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya ndio tuweze kupeleka taifa letu mbele. Tuondoe umaskini, tupange ajira ya hawa vijana, tupunguze gharama ya chakula na tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, tutengeneze nchi ambayo kila Mkenya anajivunia kuwa Mkenya. Tumekubaliana? Homa Bay tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Yulo inge watongo ya lasua yo yake tutiende na kwekea hevo President utie wa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Ruto imaikithisa ta kumanengo usovia muyanu vindani yo ya kuthiumo ya uteti. Tunawaheshimu viongozi wale wametutangulia. Tunaheshimu rais wetu Uhuru Kenyatta, tunaheshimu Prime Minister wetu Raila Odinga. Na hawa viongozi wetu ambao wametutangulia
tutahakikisha kwamba wako na heshima, wanapatiwa heshima yao wakati wanaendelea na kutusaidia katika viwango zingine za uongozi. Nimesema hawa viongozi wetu, elders wetu, hawa mniwaachie, nitawapanga kwa sababu ni wazee wetu, na nitawapanga kwa njia ya heshima, ndio nitawapanga kwa njia ya heshima. Kavinani okauru twayikithicene nthi manthi ya Kenya tokwithwa yende kwikia molonyo methianu kwikithia kanangalama mikale va Kenya ni yathea yale mambo yote ambayo tulikubaliana na nyinyi. Mimi nilikuja hapa Homa Bay, tukafanya mkutano na nyinyi, tukakubaliana na nyinyi mambo ya uvuvi, tukakubaliana na nyinyi mambo ya housing, tukakubaliana na nyinyi mambo ya maji, tukakubaliana na nyinyi mambo ya cotton, tukakubaliana na nyinyi mambo ya uchumi. Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango, nitaomba Mungu anisaidie na nitekeleze. Unaelewana jamani? Unaelewana? Tulikubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya vijana. Lazima tupange uchumi ambayo inahakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Sawa. President William Ruto henda manitana ndongo ingevo Minister Moloto wa maundu ma mekumukanilie Eliud Owalo, bunge kauta Evola wa Kiaru, Ndindi Nyoro na David Ochieng wa Ugenya, na ulona atuye gavana wa Migori kwa mavinda ile Okoth Obado. Mnaona rais wetu ameajibika kabisa, kwa hivyo tunamwombea na tunasema tuungane wa Kenya wote tutekeleze yale tunahitaji ili ile tunasema hasala ile tunasema bottom up tupate maendeleo wote kwa pamoja. With our President William Ruto, the oceans in the coast and the mountain from where I come from, when we unite with the lake and you unite with the vast land in the northern, we'll have a level Kenya, a Kenya that has got space for everyone, an egalitarian Kenya that has got opportunity for every Kenyan. Ken Mulinge, Mutongo TV. Ambunge kuma kauntini ya Masako nimekwithiwa maitha cha mutalatala mbungeni nene kwikithia kana kaunti ya Masako niyekiwa walanioni wa ukwata liwa utethio nundu enethi aingi ni maende na unyama ni kukosa chauya uwumbulwa ni muyumbe wa Masako Caleb Mule Mutiso ula waelesea kana enethi aingi vao kamba ni maende na uthina muno ni kukosa chauya na walanio wa kisomo wende na ulikilwa nundu amanyiwa aingi ni makosete liu na seimo kuendea na kuminyewa ni ngalama ya mikalile. Daniel Mongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Shathini chamboya na kutunga muvea kila chatwaiwa kanisani kwa St. Joseph Catholic Mission Church ula we mutituni kauntini ya Masako. Muyumbe wakili mbunge cha Masako Caleb Mule Mutiso ndaumbula kananzano inaendea na kusonzoma enenthi isione sikibuthukanio va kauntini ino. Va ingi Caleb ndaelesekana tambunge ma kaunti ino ya Masako nimekwitha maitha cha mutalatala mbe wa mbunge nene na ingi kwikithekana ni etha nitalo taimwe akaunti ila selithetha sikwata liu wa utethio na ondo Kenya wayu twila kwitha na mbua na kwinoka me mwingi na onanza yekuo binge and especially Masako na mengulia serikali kethani batoneka ekatunga Masako ta beneficiary mwa musaada wa ukame nondo Masako ndira hapo nituona mafuene jebo nituona mero jebo lakini Masako ne yabetiwe na ondo bailiju netukule keka serikali netunga musaada osuka na Masako ekaetwe ndini wa beneficiaries yasuma arid areas nondo no komo Masako musaada osu ta ashimiwa ma Masako netuwatia musaada osu
tisisi kana masafo netungwa kwenda beneficiary ya kunanga wa msaada wa kambe kitaelesekana nimekuendea na usukumia serikali ya kati itungie ngi kinandu cha CDF na elesekana ethi waki itungiwa ni batoneka maundu ma masomo mama ni wala mumete misini ya ukwati munini makaende ya na ukoneka muno na ingimo kukosa masomo na taasisi CDF ito ni threatened nitu sisi mea wonde letona ka wese ya CDF nitamikia mea nula wa kawaida nikenda andu matetheke CDF nitethete amringi na ti kalte andu ma Kenya yonde in general marikala matena CDF ingi Caleb ni wenda ene ndimande na kukwati ene mwana atongoi ala manasa kuiwe na ingi kwitikila utongoi usu wa atongoi eu vala waelesekana ivinda ya uteti na kuikunea malevete na athelile jundenda atongoi ona mukwati na wamwe matekwe kia misingi ya siama generally ando mama sako ni mwea ubukomino wambeye netukwati ya president we kukwenda aheshimiwa mapokomena netu utukumanake nona bingo yembunge na bingo mbunge na atu elesiondo finances ya country gwa nondo kwenda watesiana nitala ya kondo yatiani anetuona kwa kweli mkwenda utukumanesa na yetu utukumanake ane night na wachathi cha Mboya na kutunga muvea kila chatwa kanisani wa St Joseph Catholic Mission Church ulawi mututuni kauntini ya Masako. na skulu la wewe atangaza kwa foundation of school ile kelani polytechnic hizi skulu la zia account ndio ndio ipo ya basa na nenda secondary ndio tena yote lakini tena atakapoanza kuya atakapoanza mpaka umakeni hayo mwana yake kanini na kama ukaenda no moja ndio karabu kwa tayari mheshimiwa waiseto mino hizi zote ya CDF Daniel Mwonkela Mutongwe TV kumuva kanisani wa Mauvoo Yosefu ulai mututuni kauntini ya Masako. Kungeonekana spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo katisia na umia witano kwa serikali ibikiye kukutana na yua na mathina makigu kauntini ya Kitui wana waelesea isiumbinge kauntini su nisikumbiletwe ni mathina maingi ta kukosa liu na kigu wala waelesea kana ti county cia North Eastern sisio kasi kumbiletwe ni yua wala wenda ndongo ile inanyubiwa kauntini ya Kitui ibikiye kuthukuma simu ambako kukutana na nza na mo wa Kigu Kinengo nena nditoyiti na wakutongwesya MCA ma county ya Kitui dhaidini kanisani ya AIC Chuda ni kauntini ya Mombasa. Angelina Mose nukutuelesea. Ainene ava kauntini ya Mombasa itina kutongwesya memba ma mbunge ya Kitui dhaidini kanisani ya AIC Chuda. Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo katisya nowetekanave na vata wa serikali nene kukitana na nza na mathina makiu kauntini ya Kitui vala waelesekana ti kaunti cia North Eastern sisioka sikumbuletwe ni yua. Na kwa kweli ukiangalia Kenya mzima kumekuwa na njaa sana. Hata niko na unajua pia wanasiasa wakipiga kampeni walikuwa pia wanapeana kama mahindi, unga ndio pia waweze kupigwa kura. Kuna njaa kila mahali. Hata niliona wiki iliyopita rais wetu akipeana ile relief food lakini hakuzingatia sana Kitui County. Alianzia na kaunti zingine tukaambiwa Kitui County itakuwa phase 2. Nataka kusema hivi, tunapokuwa tukifanyia wananchi kazi hata county government, hata national government, tunafaa kuangalia the basic needs kwanza. Hakuna haja ujenge barabara ya bilioni mingi na watu wanakufa njaa. Kinengo niwelesekana isio mbingi cia kaunti ya Kitui nisikumbuletwe ni nza na muo wake vala wathingirila kanave na vata wa ndongo isionthe kuthukuma simu ambane kana kuitana ene na yua ovamo na Mauvoo wake uo. Sisi kama bunge ya Kitui County tumeamua tukirudi bunge tarehe 11 mwezi wa 10 tutaweka sheria ya kusema kwamba hii mahitaji ya wananchi ile ya kimsingi inafaa kuangaliwa sana. Na tuko na imani kwamba hiyo njaa, ukosefu wa maji kwetu Kitui tutaikomesha kabisa.
Sisi kama wabunge ama MCS, jambo la kwanza katika Kitui County tuna janga la njaa, na tunasema kama MCS, kama ni rais wetu nchi ya Kenya William Samuel Ruto aweke janga la njaa kama janga la kitaifa, na ndiposa wananchi waweze kuhudumiwa vizuri. Asije akaona kwamba ni watu wa Northeastern peke yake wako na njaa ama Marsabit. Njaa iko kila mahali, na haswa eneo la Kitui ama kaunti ya Kitui ndio imeathirika hata zaidi. Kwa hivyo kama sisi MCS tunapoingia siku ya kwanza, tutauliza gavana alete ile supplementary budget. Ile pesa ilikuwa imewekwa maeneo mengine, hata kama ni kutengeneza barabara na vitu zingine, hiyo pesa iwekwe aswa kuweza kupambana na janga la njaa. Kavindani kauni wathingilila kana ilovia cia Hustler Fund kana cia mwene nthi ni cialite kunengelelio na kungamua ni ma MCA ni kwithwa nimo meva kuvina ene nthi na nimo matonya kumanya mathina ma ene nthi kwa mituki. Uneni ula wakwa tomba ni MCA wa wadi ya Changwithia na ula ingini wa munini wa Speaker Christopher Nzilunzioka. Rais wetu alipokuwa akiomba kura akitembea alikuwa akisema bottom up. Mimi niko na imani kwamba bottom up katika uongozi ni kuanzia chini, na uongozi wa chini Kenya ni MCS. Sisi tunamuomba rais wetu President William Samuel Ruto aweze kufanya kazi na MCA wote Kenya mzima. Yeye asikuwe ni mtu wa kufanya kazi na mawaziri kule Nairobi ama MP ama maseneta. Yeye aonyeshane kwamba ako na bottom up, afanye kazi na MCA. Nilisikia kuna Hustlers Fund. Hiyo fund kwa maoni yangu inafaa kukua fund inasimamiwa na MCA, ama kama ni jambo lolote la development ianzie chini kwa ward, kwa sababu MCA ndio watu ambao wanakaa kwa karibu sana na wananchi. Na tuko na imani kwamba MCA wakikuwa empowered vizuri watafanya kazi mzuri na waweze kuhudumia wananchi vizuri. Tuenda kwa asia kulingana na Lord Speaker witu wa asia netu mukwata koko yana yuluwa yana na nundu oversight wa oversight o control wa kana regulate wa ni meyao netu thigwekia proper legislations ila siku ikwene bunge ito ya Kitui County Assembly ithukume teta thukuma ingi. Ona uivo Kevin Kinengo ni umwe witano kwi maspika ma mbunge cionthe kutetia ma MCA vala thingilila kana vena vata wa ma MCA kuivo itino wa kuthukuma kwa tamu ile kana ila yeta wa pension ota undu wa yumbe methito maikwata itino wa kuthukuma kwa kilungu cha tamu ile. Ma MCA mara mingi wanaonewa. Hata ukiangalia vile ma MP wanajipigania, unaona kwamba ma MCA wanaumia. Hata ukiangalia pia kwa mipato kama mishahara inapunguzwa kabisa. Ukiangalia mambo kama ya pension hata hakuna. Unaona MP akiserve for 2 times anapewa pension. MCA akiserve hata ameserve 10 times hayapati pension. Vitu kama hizo nataka kusema kwamba sisi kama maspika, na nimeongea na maspika wenzangu, tuko na induction yetu wiki ijayo. Tumeamua kwamba tutafanya kazi pamoja. Ile CAF ilikuwa imepita kwa maoni yangu imetuangusha. Na sasa tunataka tupate uongozi mpya, uongozi uko na ushujaa bila kuongopa jambo lolote na bila kuwa compromised. Maana unajua viongozi wengi wanakuja na kuwa compromised, wanasahau watu wao. Oka Kavindani kala memba ma mbunge ya kaunti ya Kitui matongoe ni speaker wo maende na ikomono ya kuvundi wa maundu ma uthukumi wa mbunge ya kaunti va kauntini ya Mombasa na ila ivanito kuthela chumwani chukite. Ithe tuyikuno Mombasa kuwa kubundiswa maundu ma uthukumi wa mbunge kwese onoketha mundu aneivo katika mbunge lengi mbunge yenda yaliukite itukie kukubundiswa tumanye standing orders ya siata na we wa mbunge ni mwao na ine kwatikana matukwazu tukite ba mothelo that tumanye vuku muzi wa mbunge ithi twazike ndukiambe katu thukumeneza mbunge ya Kitui County twele kutongwa iswa ni wendo na ngwatano. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Twitiana na ngewaisu ya Angelina Nikanaitina wa Musumbi William Ruto kumya uneni wake bungeni ibinda ya kubingwa bunge rasmi wakana chumwaniki uneni wake nunoneke uyunga mabitio kumwe ni ateti na atongo ikipavukanyo balandongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka unawetie kana uneni wa Ruto uinebikia yuluo kwati wa mwenendi ni wonanyo wakana Kalonzo yuni wambie wea wake rasmi wa kwitha engaliko ya ule kana opposition bala atongo angi maiweta kana uneni wa Ruto mana wosieta kwikunia malebe bunge ni nabingu rasmi na yuki lateteletwe ni kukunikilwa kwa maminista ala Ruto unolotile zamani yake ya maminista na bala unolotile maminista ili kuma ngalikoni sia ukamba. Benjamin Mwaka ni watumba ni sia ingewa na nindini wa Kilungu ikumbi ya siasa. Chumwaki kimwe President William Ruto nutambisia matambia kauta ndino wa kusovya serikali yake
itambiambe inai kunyuva maminista make miongoni na eli alame omutethesya kuthukumithya muvango wake wa miaka 5 ta president wa Kenya. Zamani imbia maminista President Ruto no malilikanile anyanya make alama tanevuka masemba ni maivila kuthukanyo ta Aisha Juma, Moses Kuria, Ezekiel Machogu na Mithika Linturi. Angi alama na wakitia kaumuvyo kukitia uteti wa Ruto serikali ni ya President unathio muyawea Uhuru Kenyatta. Na yuwa netino wakunyuwa kula ni betumeithi wa maitivi la sio kulika serikali ni akati ni vamwena Ayube Aden Duale, Mwandu Alice Waome na maseneta Kipchumba Murkomen na Soipan Tuya. Zamani imbia maminista no atatu katuwo alama na serikali ni betu masio kienge ungua Ruto na muonza katuwa maminista ni sule imbia vyo. Ilembete ukamba hivati ni kwati maminista eli ulona governor Masaku Dr. Alfred Mutua ulayuwe muviano wa maundumanthi sianza na Mwandu Penina Malonza muviano wa Talinda Mbuka na Namusia Idhekani. Minister for Foreign Affairs and Foreign and Diaspora Affairs, the Honorable Alfred Mutua. Minister for Tourism, Wildlife and Heritage, the Honorable Penina Malonza. Nuwoni wa kunyuva eli ulo kwa tuambau ni enenthi na ayumbe ma ukamba. Masitwa ma minister ayume idhwa maiviko mbungeni chumwani ki yuchukite kunena niwa no kana kuvitukithwa kana kulewa. Watu ye ukatusisia na yino tusia isie kwesila mwana ni wito Penina Malonza. Nitwa kutuma kwa winivyo othi kutuma anzie mawayasu amuika maitu ala meva masomele tena asi maitu na bena mwingi tiyo rondo kukutu kwethina tukwate mawaya tanzilingi. Appointment ye yukie kwa Nduma Kitui na yoka kwa ukamba wonde na kwa ndu twenda kwasia kwa niaba ya kwa ya Nduma Kitui na akaonde Makenya ni muvea kuone muvea no ndo akutunenge andu asu lakini andu ala ingi maingi manasa koiwe karibu nusu ya andu asu mena makwani kuone tukweta la moke mbunge nekenda tusisi kanane tu mabetethia kanane tu mabalukia. Ministry of Foreign Affairs ni nzio embwa ulona nengiwe former governor Mutua nuku thukumanesa kwi opportunities mbingi muno byose okoma na donors na kamaete makatethio kamba witu ko huo na ti lazima wethwe mundu la unengeto mwana wandilikatsa kana maundu la tukonya na maumite kwitu etha no ku practice kila wanena asia no kwitha na principle ya impartiality kana kwithoteke ya ubandu nomwe nyene wa ni na mwikio wa kana nitubiki wa maendeleo twikethe na wia na kwiwa kana President William Ruto nthini wa kikalo chake cha mbevyo na mbunge isieli nuthingilile vayundu uthukumi wa muvango wa konthi wa miaka 5 yukite utona kuania ethwa masito mandu miongoni na ili halona tangasie kutwika maminista na maofisangi ma serikali alovanie kuolota maiviki ya kuvitukithwa na mituki ni mbunge kwambisya mawia mo. President Ruto nunawetie ivinda ya OUT ukwati ati wathingilila vena cheni kikile muvaya mbe ethwa atiti na ene nthini meukwata na kwa usio mwe wa kwa kanthi. I want to persuade you that the legislative agenda I stand here to prosecute deserves the bipartisan support of this House. My administration is pursuing a transformational program that offers a uniquely all-Kenyan moment which calls for unity of purpose in the legislature. Nimeusovya PPP kana private partnership ya kuhakikisha mwene ni wakwata kivu nthini ya Kenya sana tarikuikia mbesa ino cia Masolas Fund sino kwenda tumutete sine kenda wethie ni twabetethia ni wasia ethwa president wa kumaluka au malukenza athukume tiwa kutindelia nzi ofisine kiu ni kintu tungia mabea nundu ni mwene kabuti ke gumba ata mwene aete miao ila ya kusovya nzia ya kuimplement Hustler Fund ithi twambunge nundu we witu ni wa kusovya miao isu ni kana wethie serikali ni atonya uthukuma tukamukwata kuoko in the next 2 years and with that in budget surplus lakini wasisia nzi itu mbezila ikigenerate mbeza nini muno na wasisia mahitaji meitu kiundi kuona kitona kwika metoke lakini ni vision nzio no kwenda nenga kipaumbele food security with the and on the year that na munyao kana kutwika kateina leu
netiyo manda myolyo niwe kanesa ku appreciate utongo iwaka ona bala itu kwasi akatwongela ngo ingangi ni watambu akamba naka alama constituency including myself alama nasa kuiwengi na manasa kuiwe kona nyakana Kenya idio ndani tu ya nene na we should fight for our positions. Ngaliko ya ulei ngwatanio ya Azimio One Kenya thina maukuli yuluonen wa Ruto kwa nthi mbungeni meweto nenanyo wake na mbunge Winet ni onavanini mawatho make kampeni ni makuola kalama mikalile ba maleu na mauta sienduila kwa oyusiende uvini ya ukwatu wa NND. Utongwi wa Azimio ngua Kalonzo wa Musyoka ni uwetie wananiti serikali ya Ruto na utongwi muvitu wa Jubilee wa mawatho maingi mateso thukumithwa kana kuonekana. It failed to address pertinent issues regarding the state of our economy and the national standard of living. Kenyans will remember the days of computers for every child. Albeit it is also pertinent to remind ourselves that this regime is a continuation of the previous. It is now our duty to remind this administration of their campaign promises. Actions speak louder than words, as they say. It can never be promises after promises after promises. Dena mwiki Ruto nwasindi osumbi kwa nziada uwo udheu na ya kuikika mazemba na maviola makimaniti Ruto na mutatu wa Azimio kivilani kicho Sumbilela Odinga unyuvanine munene wa mwaini wanana. I joined Parliament when it was a 5th edition. So I lived through the 5th edition, the 6th edition, the 7th edition, the 8th edition, the 9th edition, the 10th edition. So if you want to know how to win elections, please talk to me. Dilivotia hekumbia siasa kumavamu sinilovi nitawa Benjamin Mwaka. Naindi itina wange waisu kana itina Vilingi wa Mauvoo withwa uikwatiania na Erastus Nzomondi ni wa kilungu cha ikumbi ya siasa mwendeye na unenania usunaendenge waisu ya Benjamin Mwaka itunenga ibusa tuambe kwa saudhi umo wa andatikanini dukathibasa nitusioketheti. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imunana itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau hindi nisya wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisisya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanio ya mukamba ni tuafika. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani kinyamu sini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet
ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811 *466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni na udho changi musiaisia tuendanie imweni nena kumanyithia Mauvoo ala twinamo. Kuselewa kwa ilobia sia inua jamii na ilani sia andu ala kuba Kenya nisietete maoni kibathokanio kati wa ala mauneka kwisila ilobia ni isu walayu meenda silikali kusubia mobea usu kwa miaka ya nabawitina amemba ala mauneka na ilobia isu nimethitwe maiteta yulua kuselewa kwa ilobia isu ilai mathethe yasia kwa mikalile iyo na ingi usubi wa uimawo wa mwi kwisila NHIF. Boni mutisia ni watumbanisia ingewa. Mithenya thayo ni wa mundu yavikiana kuendanga ingi mavikiana uvicha ukuwa miaka mingi na kwithwa maratonya kwitethesia maundu amwe na ingi kwithwa maenda utethio kuma serikali ni kwisila ilovila ivathiwa ala mena miaka mingi kana andu ako. Na shida ni nyingi kama sasa hakuna chakula, hakuna nini, kila kitu ni bei ya juu. Sasa unajikaza tu hapo. Unajikaza ukisema wewe uko na Mungu, hakuna mwingine. Unang'ang'ana uone mtoto atakulaje, mtoto atasomaje, na wengine wanakataa masomo, wanaenda huko kwa shukura. Na hivi ndani ainge mandu ala kuoni maende na Islamu mukivathukanyo kwithwa ilovi vikiana ukumbelwa ni mathina maingi na mwamwitwana na ukuvikiana usaniwa na ukulanya mesa umelela va ila mavikiana kuemelelwa. Asaya wako na shida kabisa. Wengine wako manyumba ya kukoboa. Hata kama tuko manyumba kwetu, tuko na manyumba ya mabati, tuko na manyumba ya bao. Hata kama ni mwenye alikuwa anafanya kazi ya melitaya ako na kanyumba ya mawe, hana chakula, anahitaji chakula. Ngwatone mwe atavanya kuya kaundini ya Kiambu ilukana kawa wendani mainena itina ukomana na amwe mandu ala mena uku mwingi mavikiana ukulia serikali na wevikiana kuongelanga ilovia ivikiana unengwe amwe itukana na aya kenda kumatethesia kuitumianga ilungu yasa kumana kwambata kwa maundu make ukwati. Andwa nthini wa icio situ na lando methitwe maulekite muno especially ni makundi yonthe kuma kanisa ni ngina serikali-ini. Mbesa hii sinengawa asiei kanando alako nthini wa nthini ya Kenya nye nona asie kana noni aji serikali. Mbesa ino ndo zuma silingi ngilile kila mwei siongeleke nondo ngilile kila mwei wa sisi economy tondo yilie ngilile waeka shopping angilile musie usio neweka isiwe mina wiki taile na mbesa isu sithela musie aisio kai ulikama kwani ninge mako basindo amwe maenendeano kwithwa matena kundu kwoka na itheka sio matonya kwikala na kila mekwatesia nilovia ima vikiana unengwe kuma serikali-ini na imwese avikiana uselewa kana kuvika kwa iwango nini ivikiana umavinyia mena maundu kiwathukanyo. Tutumiwe pesa. Tuko na simu, wengine wetu tuko na simu. Tutumiwe pesa ambayo itakuja vile pesa zingine zinakuja. Ingi atavanya yani mavikiana kuendekethia ilovia isi kunikilwa na kuweka uselewa kana kwithwa imavikia kwanza sia ukuvene itakweselanzia mbingire ivikiana uselewa kana ukulikwa maundu maulosani na itina na mwandu ala kuona mokule ikwata. Ni ya muhimu sana serikali ilipie wazee wote wa umri ambao umekubalika kama ni hiyo 70 na ijulikane kutumia kwa sababu wako na rekodi zao zote. Lakini pia wanapofanya hivyo siku ya leo tunaita vijana na watoto wa hawa wazee wale ambao wako hai na wana uwezo pia wachukue responsibility. Ona imbeza yongelwa ni twailo sisia especially serikali elikete yu masisi maundu ama cash transfer nondo the nola yu kwanza olikete munene na isu ile ikuna mei nana kungitandatu mbeza isu matakwata na sesa uma ona maikwara acio nthe ingi sisi onthe bamwe musei ane wangili tatu kana ona ina mbeza isu nenza itono munenga ka shopping kato no mwikalia mweyumwe
watonyeka mama andwa ku makethe wa mola kana kule umanyika ni serikali nene na ive wailu andu moma kamatethea cia kumela na kwiyandikithia nthini wa ilovia ona ingi nayo serikali kwitho ikunikila ala mena vata kuandikithwa nthini wa maundu ma kumatethea cia ma uiti na mukwithe wa maine wa utethio otau nundu wa vata muno especially nundu wa tato sisi ya kitumi kila kinene kituma mbesa hii si delay kuma kana ona siuma wisaithia cia tuma mitha ndato na mundu ikwata miyana kwa hiyo ni ntono pendekeza kana mbesa hii bandu mundu museye kanda ulatia vaya pengi mbesa hii kila mundu la muko na ubaya na mwaitu mbesa hii sikiawe simuni yake enomba akaiwa message alika mbesa yake cia mwini cia alika sie bukuma ko yakula ku exchecker bandu botinda izilete milaine yo nde andu ainge meba katimo mananga amandu ao nde makabalania ukesethia mbesa hii sina achieve purpose ila siende tothukuma Mutongo TV kuma vakaundini ya Masako nyeni Toboni Mutesia. Ndio kabindani kau itina wa kutania muthenya wa andu ala aku kwi muthenyani wa iyo nitukumbanisye kati wa maundu na maumu ala andu aku mesela kwi muthenyani wa umunthi nthini wa kilungu cha keli change wa isu nitunenania na mutaalamu wa andu asu na indi Caleb Chalo niwe winaingewa Ndeni wa ndambuka ila twikie nthini wa icio imwe vama kuweni na kumathokea andu alaku niguo viukana aingi mena thina mikalile yota mwaitu uu wisikania takamanthe na indi mutumia uu onthe mekwatitie andu mo na indi ve mwaitu ungi na uu wisikania tangi thina wake ni wa vata muno ona vala wilie ve na wonanyo wa kwiana Salome Ndungene musomi wa mikalile na thayu wa andu atue director we kundi isikania ta Indakacha Peace Foundation na vala akielesya thina uu waweta kana taweta wene maundu kauta mbe maisha ni mavinduku na yusiana sisembete taoni kumanda maisha ketumini kiwi koloni asia isia kalaku taoni muno na valo kuweta thina utaumanitwe na kithio chanza Maundu asuta ni mutaalamu wa community ninithitwe nini community for over 24 years na ninithitwe ndi challenge wani kindu chu nundu social pillar in the community ni yaite na andu makekala ki western ila mundu anaye kalote itia musiai it is very sad. Salome nukweta kana kwema kumanisya mwika undu wa kwikalanya na andu aku makwa ni kingi gikuothothea thina wa muthemba uu vaasya ni kitulo muti kwa kulekelia asyai tela thome waie niguo ciana ciaikie cia dilspethiwe bena gap ya umanakana makeana matwika asyai matwike grandparents yu mwana ekili asomeana ekala town ayulwa kana in the society one time I'll be a grandparent na nicho kitumi meutia asyai mai neglect now yes either ona there are some cases wenda ukethia ciana nini ciona mundu mukusi asia that is a monkey daddy and it's very unfortunate thina wa keli ni kwithiwa negative cultures bado andu ni maende na kuold ila mwaitu mabika jini ni mekukuowa na siana kama muika wesa idea ulotaewa katika African way awaiwendi ni wa town nde we so comfortable ai release ana siaki kone musie yula grandparent we mashinani lakini wengi mutaalamu uno kweta kana mikalile ya asyai amwe na undu malikana na ciana cioni tu maasya na ingi ikia kucioka misiini si yamwe ni very brutal na si yamwe mailo kanzeo ukesaithia ni mayani awa onaka tethwa ata nutona ithe na muka mwana very supportive no yisaithia anenete muka mwana usu na imono na kana ndio appreciate the efforts of mwana kana ona ndio appreciate ayesu kowe yu yisaithia nayo isu ni discourage the siana ile siake osiaite na esukowe nundu ndio appreciate na enena negative so asi yamwe ni manena asi nunduku ukesaithia matuma siana si kalabasa na ikadhama ikathi yes angi ni male hao na kuonya siana siakaba ona meona kitheka uyisaithia nduenda kuonya mwana yakaba ona wimwe vyuka we kundu kungi so imbondi ya love asi yamwe maina la love ya kuonya mwana ukesaithia wa uthengea indi sindu cionthe kando na kuciokea mikalile misio na kuvundiwa yulu wa kusuvia asyai vena mwana wanayo serikali ilikile chambe Salome akiendekethia kwa misi andu alaku na va akiendekethia oingi mbesa yombwe kando kana itenguote kundu wa kusuvia kula amwika na makata wa
yolo wa kwekalanya na andu alako. Andu ala manewa funding mena serious mena passion ya community nita reach nundu nyeju tondo went in the ground. If the government can tell me now here come Salome as the director of the Cultural Peace Foundation tunenge data ila wina zisi ya ground, I'll present the data. Nandime oyoni wethina ona sisi inywene nundu kwe asie yamwe ona matena liu ange mayona nthi tola musie unonie is 95 kibeti chake ni 80 na nicho kwa sia breadwinner, lakini hivyo onthe tun join hands nundu mundu muku ti ku choose Bible ne andikitwo kakwa na tumende mena kiliko na matena kiliko nundu ila maina energy they were value to us kwa ona itu to join hands to serve environment zeo kwa andu akunzi society. Yukila kengi nundu serikali wa Ruto ukwikia mentalatala ya kukitana na ucha nundu kecho ndhe umo wacho na ucha. Kwenana na Salome Ndunge nola ni mutaalamu wa mekalile yandu nekana namba nini yandu akuva makueni maindhini wosuvyo wa kuyana na kitumine kiuni cho kuona inge makio wanenza na angi mayowa wanema wauma useni. Wito wake ni kwa serikali na andu ondhe pamona mashirika matonotongiane iliko na kwikia mentalatala misio ndene wa kilungu keke mwana Vilingi wa Mauvoo tukitania methana yandu alako kumava kaundi ya makueni Mombanya. Ninye Caleb Chalo wa Mutunga. Nimbobea mundu Caleb naindi na uthuthio andu alako memisini mabikie na kusubiwa. Tuendeani kana memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wadini ya Endau Malalani Erastus Musyokambuno ni wa makulia a memba anyanya mbunge ya Kitui kukwatiania na mutongoi wa ulane speaker wa mbunge isu na muno maundoni ma uthukumi ni kana kuthukumana na ukaba wa serikali wa executive batengusanisio ila itonya kuete waniko na kubalania maendeleo kauntini ya Kitui. Muno ainena na mutongoi TV ni waweta a memba anyube mbunge ya Kitui mena kianda cha kuyanisia wibwito wo kwi enendi na batena ngwatanio mawatho asu mayesa kuyaniwa. Onesmus Chalo nukutuelezea. Spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo Katisi na waweta uthukumu wa mbunge ya kaunti ya Kitui na ukaba wa serikali ni wele kuthingililwa na kwithia na ngwatano alama enda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe kuthukuma muno aisisema wendi ma NMB na kukonya NMB thini wa uthukumi wake. Naindi musesia eka tuitie wekyo kumana na thina osu wa mitambo wa tuiwila na tuyendeani kana musi umwe kuma kangundo masaku nuenda yute thewe kumanda ithewo kwa masitwa Francis kana kwa isitwa Francis Musa Mutua ula waye matuke 12 mwaini wa thanthatu mwakani kwanzia ite kueleka mwendwa wake Virginia Musau elesia kwa mume wake kwikonanwa na kwitha siwe ni mundume ungi ula wamuweta tapita komondolo wa chengo na ula waweta ya muthia moonekie imwe na ni wa mutelemilie kumumia thayu. Virginia yu enda mume usu ekiwembini kana mundu usu ekiwembini aelesie itina wa kukomana na Musau na kumwenda mutumie kimanza cha ilobia ilaita namba umanyika kitumi cha sio kutumwa cha ikiba na nibatonyeka aketha esimbiange yulu wa kwa Musau aikulia nendi na maobisa mabolisi mamutethesie kumanda ithe wa ciana ciake aiweta mena thina munene ni kwithiwa ithe wo niwe unai ukwati wa musi usu boni mutisia niwe winaingewa nyumbani kwake mwaitu Virginia Musawa ende na udhu wa kileko matuku kautamaminete na uveta tene mwendo wake na loa vikie kwa kwanzila we utanamba kumanya na kwithe watanesa ukwata uvova la mwendo wake ulikete. Mauvoo ni waambiye enkundi ya mbesi ya sapa nundu simu wake ndiyo na isi muametia ba na di tuko yo nina expect yao kana mauka na after that Mauvoo ndia isomona ndia isewe ngoni ya simu. Virginia watakana mwendo wake Musau ndethi tena thina onaumo wa kiliko kana mituete museo ayukwa kwake na namba umanya kwithwa kumaniwe na chao itina wa kwithwa mekala nitinesa na mataviki ya kwemanwa kavindani kalwa viki na kulea kuoneka yunye ndine na nini sinesa ni mundu wa kanisa ndo miandere kanisa na kawaida yake ukamutinda njaba sawa mo ibika ile tovi
ona jina kumanyakana musaunda vakuve nake nwavikie kunanya na nyanya make kwisila nzeni ya simu na nyanya make kana andu mavakuve nake makitia utelema na kulea umunenge uvuo mutheu kukonania na kwa mwendo wake. Kila kio munyamasa muno ni kwithwa ve mwene nthi umolo na vikie na umukunia simu na kumwelesea ngewa ya mwendo wake. Aiwetakana vaina muvango wao wa aiwetakana nitavai muvango wa kuthukuma indi vethiwa na ikwani ila utanamba uthi kwachenesa ya ndivya ilovia. Nona ndifumilia nasi wakaenge na ina makuliai. By the way, na nikuniwe simu ni mundu wi. Na kwatia undu kuonda vyai. Na ndia wewa viti na ndisi na wewa musamwe nda vyai. Na makulia mundu. Mwitano mosa akamonenga full information. Yondu mekie na meka. Mundu na wewe na details. Na nina mukule namba ako mise wambi anengi we musawo. Yunambi yo suspect might be mundu ni wewe isibala. We mundu imusawo we. Virginia ni walesia ingi mwando wake tavatonyeka kethwa nyama iwe muno ona kuvikia na utele mwene nthi wavikia na umukunia simu kumwelea uvo wa musawo. We nitona atu wa muthina sehemu ya ilandevi nungwatia yu naelewa pube kindu na yu ila na mukulilia ina yu ndotona yesi malawi ambia ndise ona kwa ndise na nisenye muno ndiwa polisi yakangu ndengudete simu na mwewe ni we na right ndukamake olokuto yekuno ninye wewe ambia nyiko na ile taitwa bandu neitwa bandu ki na mwewe right ya unda bibala we no ndunye ninye ngothina na we musi wako no utulete na might be andu ele mumaendo mele na kwa kuno kwende na no kwitha makosa manene ne maku no ndu no kwitha na kuatie ko kwako no gakita hoteve ndunye onaokoka kwako ndu ithio mwene etete. Ona kwithwa vikie na ukona livoti kiseseni cha volisi kenda ukunikili kwa mbewa yue menda tu iyo na nyanya yo na mukulikila kati ena maundu maingi na mamwekumbelete wivu kusomethia anamo na maendena kwizila ivinda yumu ya usomethia kati wa maundu angela mekwithwa mayenda musini wo yue thina kwa wiyo ba for one yundi sibalawe na niwe utofidia ngwacha yuni endo manai au comes mundu ato no threaten ungi na mu threaten ndio nenga ne full details na ni report it to the right place mundu no hoswa akakulwa kila kyapeni na tu ona kwa ndi maneobu na mu kandi mu maneobu na kebo ndi mu mana na maingelesi ya full story no nyenye ne kebindune ona kaika bantu banoka ndo moma kangule kuiliata wosu ambiye ona namba yao nya na inayo no al munengie tindereke sima mudrete ne na munenga yakwa ne na yongiu ni bundi na mwana anya namona namba isi yo ndevya ta eva kumavaka ngundo kaundini ya Masako nyene tobo ni mutesia Ndi musaisi ange waisu ya kumacha yitu nenga ibusoto ambekosa udhiumo wa ndatikanini ndukadhibasa nitusiokethete. Uteti ni kuipwa bwania kana nyundu mwina kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma. Wiseni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponents' tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie. Wamanya i nasio i no siesi. Nake ukomele katikati nukusa siairula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wende kurunguni akula ndio gavana wa Kenya. Maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo.
we celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kanoto kunisimu kwisila noti muonza imonoti kenda kenda noti noti nyanya nyanya kana noti muonza nyanya noti muonza noti kenda kenda noti noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ni na udhocha engi musiaisia tuendanie imwe. Kwalotwa kwa Penina Malonza ta Minister mubeani wa utalii na nyamusa kithekani no kwende na kuete maoni kibathukanio kati wa enenthi ala amwika na bala amwika kuma kauntini ya Kitui. Matongoiwe ni Liki Musyoka ula unokitia kibila cha uyumbe Kitui cha kati wa weta mubea wa utalii ne uniko munene kwa kaunti cia Ukamba bala wa mukulia Penina kutumia ibusoyi ukwithi wa aithukuma ta Minister wa utalii kukilia ukwati wa kaunti cia Ukamba kwisila kubingwa mibia kibathukanio ile mbetani ya Ukamba ila itonya kuete atalii na kwaka ukwati wa Ukamba. Boni Mutisia nukutuelezea. Pamwika kuma musini wa Kitui ni makwata mbo itambia kwa mwandu Penina Malonza ta Minister muviani wa utalii vala maweta kana muvia uwe na uniko munene kuimwene nthi wele mbeta ya Ukamba vala mamukathia musumbi William Ruto kwandu wa kulilika namba ya Mukamba na kumikonya mthini wa serikali yake. Maine na matongweni Liki Musyoka no kitia kivila cha uyumbe Kitui cha katini mamukulia mwandu Penina kutumia mwanya wa Minister kukilio kwati ile mbetani ya Ukamba. Ningutunga muvia munene muno kwa President Ruto kwa kutuza kuea Penina Malonza ta Minister wa Tourism. Nituisi no kuthuko mawiano ministry yetu unengiwe ina hotel mwingi kwa Mukamba nundu kwa kwitha na opportunities mingi kwisila mahoteli onoitwa asisia kwa Kitui ona Ukamba adlaja Ukamba pena mahoteli mingi makwakwa na mahoteli asini makwitha makwenda asungu ona wewe vani mamukulia Penina kukwatiania na ndongo ile ngikumelembeta ne Ukamba na kuthukuma bamwe kielelo ni cha kukilia lembeta ya Ukamba wala mawetele mbeta ya Ukamba yusita mautwika mengele matonya kweta atalii wevo tumiwasi ondo siatene na maundu makwa samavisa kula Minister Penina athukumenandu monze ma Ukamba na athukumenandu monze ma Kenya apingwe tourism nondo tourism nio kipaumbele ya andu ma Ukamba nondo tene ni twaisi kwa samavisa kutuma siondo isi waitongie weze kwitha asungu ni makuwa ko maingi Kitui na athukumana kila mundu batena ono wazimio kana ono wa UDA ngi amwikani makulia Penina kumilianzia cia mawia kwa amwika vala maweta kana namba nene ya amwika ndithi toi mawiyane ne maile kunengwa ifuso ii ya mawia ungwa serikali ya Kenya kwanza kwa masitwa makwa neta Emmanuel wa Mwinde ithu twinota nundu tupigio kwata job opportunities andino wa serikali nene na tutungia ngai mubia ingi nundu wa Penina Malonza nituoni uya wake ila wathukuma ba deputy governor wa Malombe mathukuma uya musio muno ndino wa serikali nitu ya account ya Kitui. That was 2013 that 2017 yukumo inga ino mukie chama Africa Minister Penina Malonza thukuma ugwesindu uthukuma pamwe na Malombe mikenda withe wa gwasiendu umya Ilobi wete ku Kitui Ministry ya Tourism and Culture withe ne athi nambe
kila kingindo makukudia atongo meitu mokamba mwe kwatane na Penina Malonza nikenda mwebe sindu kukwito kambane na Alfred Mutwa with akamba netwatetheka Penina no makati wa maminista alama na wale tulene Musumbi William Ruto kuthukuma nthini wanza me maminista balamba sito ba makwitha meitha kwa mbunge nenoka na kuthuimwa na kuvetukithwa ni ayumbe pewa kwa mbise wa wo magwanetwa mubalu ku David Wanzomo eki katajiri kuma baaki tweet town kinu chambere na mubea munene muno nundu wa Musumbi witu William Ruto nundu wa kutusako ya Penina Malonza ta CS wa tourism and wildlife kinu chambe tikuli andu maki twi tukwata na Penina Malonza tuthwe na umwe nikana tikende kwata mosio ma Penina Malonza makibila kilo nengwe ni President William Ruto tithwe na umwe na kwata na mangapa na lamebo na andu alangi tuthukume twimwe nikana tiketwe mosio nundu kibila chu nengwe kina mauya tivia na youth tutono kwata etukwenda makiri jobs kwa youth through motel makwetandi kwe mana youth mitu mandikwe na tukasia ile tuitina wa Ruto kila tutono kulia Musumbi witu na alai atongo yala mitu meitina witu no tetele tema kwa ato kindu nikana twende namo kwithwa timwe namo na timu no thukumi umwe wa Kenya Kwanza ministry yesu onengiwe na otega mwingi kwa mukamba nundu ne kwithwa na opportunities mingi kwisila mahoteli onoitwa asisia kwa kukiti ona ukamba adlaja ukamba pena mahoteli mingi makwakwa na mahoteli asini makwitha makwenda asungu makwitha kwenda atalii na increase wise kwitha larger kiti ta savo 3/3 of the savo ye kiti Tulivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo na indi ingewa isuti ya Boni Mutisia indi ni ya Onesmus Chalo na tuende ya na Onesmus Chalo ni kana memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wa dini ya Endau Malalani Erastus Musyoka Mbuno ni wa makulia a memba anyanya ema bunge ya Kitui kukwatiania na mutongo iwaula ni speaker wa bunge isu na muno maunduni mauthukumi ni kana kuthukumana na ukaba wa serikali wa executive bate ngusanisyo ile itonya kuete waniko na kubalania maendeleo kaunti ni ya Kitui Buno ainena na mutongo TV ni waweta amemba anyube mambunge ya Kitui mena kianda cha kuyanisia mawatho mokwa enendi batena ngwa makwanisia mawatho mokwa enendi thema ni kwithiwa na ngwatanio Onesmus Chalo no kutuelezea Spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Vilingi Katisi no aweta uthukumu wa bunge ya kaunti ya Kitui no kaba wa serikali ni wele kuthingililwa na kwithia na ngwatano alama enda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe kuthukuma muno aisisema wendi ma NMB na kukonya NMB thini wa thukumi wake uneni wa kinengo no akwatomba ni membo wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma enda Malalani Erastus Mbuno pala menda MC anyanya kuthukuma kwa kuvina otongo wa bunge kana spika wa kila weta ngwatano yo ta memba ma bunge ya kaunti ya Kitui katethese kuluta maendeleo kaunti ya Kitui nenda kosa mwanya une tunge speak osu anasa kwiwe ni MCS ma Kitui county nemwe congratulations my brother na ngukulia MCS on the ma Kitui county tukwata imbau speaker witu nekenda tutethesie katika uthukumi witu katika mbunge na pia ngukulia executive kwisela kola kwa gavana Malombe tukwata na ithio ndepa mwana speaker witu na MCS witu MCS ma Kitui county na ona alangi makwisa kukata CCs na CEOs monde tukwatane kwa umwe nikenda tuthukumene nzi nye ndiye uwa moyo ngona kwina kau na neboya ithio nde withe twakwata na withe baina kau ithio nde tunengane ndaya na kila mundu othukuma kulingana na katiba Buno ainena nwa weta ngwatano katua memba mabunge ya kaunti ya Kitui speaker no kava wa serikali ikaterese banene memba mabunge ya kaunti ya Kitui bamana governor kwenese mawatho moko la kwi NMB alama na thani tevindani ya kwikunia maleve Buno no aweta kwitha yumende na kwikwa kithimini cha uthukumi wa vindani imanyuvua kuthukuma NMB bandu velungia miaka 5 na mvakangwa atona katua bunge ithingililo palo kueta ngusanisyo katua atongo ima bunge mbetu ya Kitui inaitio kuna munene kwi NMB tina kulea kuthukuma undu violate ingi no aweta kwithia anathite NMB ma ward ya Endau Malalani kumathukuma no eyumise kuthukuma kwiana na wivito wake valova ne tina wasikalo sia mbunge ikuvingwa akambesio uthukumi wake kwiana na wivito wake twanena ni sio kwa masipitali meitu project situ cionthe cia Endau na Malalani itina wa kuthiuka Endau na Malalani ninaoni mbingi ile jandhiwa ni county government ni stalled kana ni incomplete tutinanthi ya uthukumi ulongi official kwa hakikisha kana
sindu isu nino kana nitavya ngavana nikenda withe ni siekwa ila sitenzelu na ila sikwite sithayuswe nikenda mwene nthi akwate vaita wa mali kana mbesile ciatumikie kwaka project isu nita ofisi wa village and ward administrator downtown sibitali wa Kenani, sibitali wa Makuka, Kivu kana silanga wa makutano mamalani, silanga wa downtown. Onewe vanu waweta kusukumia serikali vindani le kwithia ithukuma nthi mawodi ya enda malalani chambe kuthoma milati le na ikitwe serikali lambe tuna ndithitwe ithukuma nthi nekenda kusevwa nekenda kwambisa kuthukuma nthi pamana kuminukilia milati ile na tietwe tatheleta ni serikali mbetu alo kweta milati isu yekiwa ni lovia sia nthi na mwaka kaminukilwa no kana kutethia nthi televota Vilingi Mauvoo kuma kaunti ya Kitui. Neto Onesmus Chalo.